Good morning. Good morning, Naresh. Good morning, Loken. Good morning, August. Masidi koi chart nahi na siko. Pai chart tane lai de chart makhan myam am lai di. Ai but chart sing chart se kai no jing mina se. Ko. Se suppose ai lai se Google ki image search ni ko. Se lai di sing se da se IM khato open tau jira ke. Ko. कोई चार्ट से करी सिजनदीनो है याको कोई चार्ट से करी सिजनदीनो अदुगा मसागी कमाई तौरगा सिजने अइना अदि सिजनगे हारगदी को कमाई तौरगा सिजनदीनो हारको अदि चार्ट से कोई दका होइसे करीगिनो अदुगा कोई चार्ट से यूज तौगे हारगदी करम मोंग सिजनदीनो हाबदुनी मागी इंप्लीमेंट तौसिनबदो को सिदै सिंगे चार्ट ने को 3D column chart by chart 5 chart kind of से लई को सिगी chart से कोई उबदी म्याम उरे हाई रिव chart सिंग से कोई excel द MS excel द नत्रगना कोई की spreadsheet को कोई LibreOffice की calculator और Google की sheet हाई रिव कनो सिंग से कोई कमेंट सिन नदुइनो अदुनि को सिदगा माने इ बसे यंग कन से माय नंबर हम पिरंगनी को नंबर दुगी मतुंग इन शो तौरैनि लोइना को आइदि अगस्त जून जुलाई अगस्त से सिदा मंथ लैरे को अदुगा सोमदन मुका मुमागी 11 लखनो से लैरे पॉइंट को अदुगा मखादन ऑरेंज कलर न करिनो ब्लू कलर न करिनो अदुगा कनो सिना कोगी ग्रे कलर सिना लेमन गाने सैना डिफाइन तौरेबा मयाम से सी अखोइना सुम सेमगा लैबा ngam बनातेबो को सी अखोइना सेमगा लैबा ngam बनाते अदुना हाइबे सिंगसे अखोइना लान गे हाइरगदी कोई करी तौगदगे कमाइना सेमगदगे हाइदु नैना मिनसिको म्याम यानी को ते ngasai gi sida ngasai ko gi ju kano fruit ki cell gi data am pi gi sida ko fruit cell January da 100 kg cell tawe haire February da 210 kg सेल तवे हारे मास द सिगे सेल तौगरिबा मयाम से पुलअप से अखोई शो तौथोनिंग दबा को शो तौथोनिंग दबा अदुगा कनो ओइना अखोगी चार्ट ओइना शो तौनिंगबा को सिदै से चार्ट ओइना अखोइना शो तौनिंगबा मयाम द को अदुइ मतम सिदा अखोई सिगे चार्ट फॉर्म से सेम यानी है को चार्ट फॉर्म सिदा अखोई लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट काइना सने लैरि को और नखोई कनो तौ कांदा इंप्लीमेंट तौबा होरमदाइ द संग जिंगसे खोगी एक्शन द डायरेक्ट कोई प्रैक्टिकल तौमिनदी नि को ngase अदु कोई मी क्याम जॉइन तौरगे होजिसिबो ngатang वरि चांस नंगा मिनेगी सिरामी अहुम मरि मापन दंगाइ को सारे में वर्ड की पोर्शन से हाना तौख्रबो अमुक्ता हंबीबा जागद्रा नरेश हानसु तौग्रे हंसु हलखिनी को MS Word हलखिनी कोई MS PowerPoint को Microsoft PowerPoint दुसु तौरखिनी आगी क्लास से लैदी से कोई ट्रिपल सी की कोर्स की सिलेबस है अदुम राउंड दुम चलगा लैगने आइदि पूरा सही चुप आइदि क्लास लोइबा मतम नाइरोय को अदुना कनागोंबो कोई फ्रेंड्सिंग पाव हाइबियो जो हनबियो मसीगी टॉपिक सु याम इंपोर्टेंट होइबा टॉपिक ने साथ इंप्लीमेंट तौबगी से को आइगी फ्रेंड हुजिक जॉइन तौरक्तबा लैरगा सु पाव हाइरगा जॉइन तहनबियो को अदुगा सब्सक्राइब एंड द शेयर्स कौबिगनो मैम को मैम सब्सक्राइब तौबिबा शेयर तौबिबदुना असी सिगी स्टेज सिसु जौबो ngamaini दैदि अतोप मसु साइगी कनो से 1000 सब्सक्राइबर जौनबो होनबदा याम कुइ चंगमि को हजि 1000 हेंगा खिबदगी नोमगे दुम सजज काखतपुगुंबा मसु उबसु फंगी हेने कोगी बेटर रप इंक्रीज त तरक हाइ तारे सब्सक्राइबर से को ओके अदो हजे खोगी आइना सिदा हांगामि से जस्ट मैम द सुमाइना कोइना चार्ट हाइसे करिनो दुगा चार्ट से एदि कोइ सिने से करिनो मागी चार्ट की मखन मैम को तुमजिंगम बने आइना से हांगुबदा सु ओपन तौरुबदा सुम तारक प केनो निको से अदो अतोपा मसु जिंगसे से सिमु जिंगसे इमेज लिंक तौरके दुगा खोगी
सिदाइसे चार्ट मखन मैम ने को हाइरिबसिगी चार्ट सिंगसे कोई MS Excel दा नत्रगना कोई Excel नतबा मदो करीबे स्प्रेडशीट नत्रगा Excel दा हाइरिबसिगी चार्ट सिंगसे कमाइन तौरगा कोइने लैरिबा आइगी एक्जिस्टिंग डाटा दा इंप्लीमेंट तौगदगे हाइबसे कोई जिंगमिनसिको यारेको मैम अदुदे कोई स्प्रेडशीट ता चलगे YouTube का लोय हंगजिले कोई नान की कोई नान CM की बात डॉक्यूमेंट कनो तो पंसी दसंगो YouTube दसंग भी रसी अदुगा 21 सिलेबस चलेगा ये लाइव कनो से सिदगी कोई सेम मसु याबदी याई को अदु ई सिदगी सेम से हारेगसु कने कॉपी तो थोरके दिबो लौरसी से बलौरे खलो का दुगे अतो बसिल अमद लाके ओके सिसंग असा कोई एग्जाम की रिजल्ट में अखुने सेम गिबदुने हारिबा मी सिंगसिना स्टूडेंट सिंगसिना ngasa gi magi kano singche kogi kayam jamna scoring to ba haibidu gi ko sigi data se sigi tangi ko chara ko sum nai na se dukan da su ko jum jeng bai dukan gi records ta gi su sigi total de koi sum da dum lor si ko sum haire sita ko sigi sum se makha da su pula pi ra ge yare ko siti ngara khoi tawgre na tra ngara khoi tawgibidu ni kana gumbai class ya hu da ba yaw ga su ngara gi video do amuk repeat tawro ga jing view ko adu ga i font size se make 14 da cha hol chi khari hana una ba ko adu ga mathak sida nai si copy tawro ga sida paste tok sila ganda sagi sida e de sei magi total score ko sumai na thamake okay तो जैसे इन सिदगी मयाई द शो तौरीबा पार्ट से सिगी मयाई द शो तौरीबा खोगी मी अमम ने स्कोर तौरीबा कनो सिंग से कोई चार्ट तो इन शो तौनी चार्ट की फॉर्म दको मैम फोन साइज से याब्रो खितंग साहलौरो उब्रो कमाई तौगे मैम फोन साइज से यारी ब्रो मैम मयक सेंगदबो उदरे हारिगसो हाबिरो को सिगे मयाई थंगबा पार्ट से मसागी चार्ट तो इन शो तौनिंगे मतम सिदai कैदौदिनो हाइबको लो जिंगमिना से चार्ट इन शो तौगे हारिगदि सिगी नेम सिदगी लौरो सिबाव लौसिलसी अदुगा सिबाव लौरसी को नत्रगना खोइना सिकक हाना लौर जिंगसी अइना शो तौनिंगी बे जगह से सि सेलेक्ट तौबिरो सेलेक्ट तौबो खंगे को मैम फर्स्ट दा इना पामिबा सेल दु क्लिक तौबिरनी शिफ्ट नमगा लेफ्ट क्लिक तौरनी अदि मखादा राइट लोम द कनो द राइट क्लिक तौरगा डाउन लोम द मुकुम द बिरो को सेल सेलेक्ट तौरे अइना पामिबा पोर्शन से सिसिमा अइ सेलेक्ट तौरे मसागी अइना सेलेक्ट तौरिबा कनो से सिसे चार्ट की फॉर्म द कनो तौसिबा चार्ट न कोगी रिप्रेजेंट तौहमसिबा को अदु तौगे का नंगा कोई सिदा चार्ट है बम जावरेबा इंसर्ट चार्ट को अदुगा इंसर्ट चार्ट से डाटा द यावब्रा इंसर्ट चार्ट से कोई मेनू द करम मेनू द जावबनो इसुम त जिंगी को चार्ट से लेरे को एक्सपोर्ट एज इमेज चार्ट से एक्सपोर्ट तो बिनिसिना चार्ट इंसर्ट तो बगिदि सिदा कोने चार्ट से सेम कांद एक्सपोर्ट तो बगिम से पिरमी माने को हाना चार्ट से मिसी इंसर्ट तो चार्ट जावरा मनि सिदा लेरे इंसर्ट चार्ट है को सिगी इंसर्ट चार्ट से सिदा आई क्लिक तौसे को नत्रगना आदगी चार्ट त क्लिक तौसे सिदा तौगे को से थोरे सिदा थोरे बस चार्ट सिदा हजिमानो शो तवे सी पामरा हंगे को दे बार चार्ट हाइबम सु लैरी सुमाइना
ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏ ꯆꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯅ x y scatter bubble gi chart lei ko net ko stock market ki stock ki charts ko column and the line su lei ko column and the line se si su ko si na ba yai ko ado ahan bu do koi si han jeng si sam sam ba ma gi simple han pyramid ba keno se ko charts si jeng si apply tau sing gi ko sida lei de ko chart se adagi data se sida man show ta wi ado som na kan da yengo mana sigi chart se ina chawhan ge pixel han ge ya ga ni ching thok pi de ko sai kano da ne click tawraga ana click tawraga ina sida ching thok ching na sai gi mamang da khoina column gi white ko hiti cell gi height and width semning budo ado in tawraga khoi chart ta su magi height and width se sem ya ga ni kamai tawraga sem ga do no ngasai khoi mouse over tawsilo ko sigi point sing sida aduga mathak ta kaning ba makha da kum haning ba lo yani ko sida lai ri ba blue si mana represent ta se karino sida column b haire red sina column c haire ko orange se adai di yellow sina column d ne haire column e sina green ne haire adai di amuk mukoi magenta color sina column f column g ko saina so to bilam ko aduga makha da di makha da su kem ta yaudi ado sida koi maming amta khangdre na tra karino sibo khoi kem khangdre khangdaba se khoi khangnaba kaido bo yage hai kanda sigi chart se delete am tok thok si delete ka angko ka bisangaga kai na man delete to ya dai se chart delete se jaw re delete number to delete aigi system sinera kitang tamai ko function cannot be complete with the select object okay delete range of cancel kai na siwa ai delete to ya dai kai na insert and delete object so ya sin x exit to the y exit delete to na bai ni ko the sheet from the pusil lage na sim lai delete ai keyboard ta gi delete to da kana si function chat tare hai natraga na cut kum to bo yabra data range anyway ningbo oila sen ai ko ni jenga ge ka sai khoi gi kana se sida lagiba data sing do sida lagiba data sing se amuka mu halaga laura ge somda ma se kitang nungai tare si kana se ai gi software sin ni ko ma'am ai gi software sin kitang khang nungai tare du ge si se pixel hangaraga mai data se amka laura ke sida gi se ये data से pull up somda laura ga purake atopa set amada purake se ko तो बसेल अमदा पुरे सिदा पुरे ngasai gi column a column b column c hane lagi bese khoi maming sem da khangdre ko aduna sida khoina ngai gi dare boni kitang som hon ge to bone me amda clear oibo oideba adi koi kana to bodo khogi font size kitang chaholo khololo haibdo dum habiro ko ma'am okay kare handak ti khoi kana to si masai gi manipur mu le hole ko si pull up select tawra si sidagi na ina so total sida ya honing dere ko hindi si bausi lawr si ya ko name ja hole subject line jaure data sing je pull up jaure aduga ngasai gi sida chart sida nambiro natraga na insert ta sangaga chart ta nambiro tool khoi gi tool bar da su chart jauri ko chart sida namaga su yani ko se thore sigi chart sida khoi namaga sida thore ngasai khoi gi default chart ko
default chart sina karambano na atopa chart ni ko sidana magi tongal lom da form to ran sigi default chart hana jengmina se ko finish jengsi yam phajaba chart amagi mong no thore ko full scale helake ko ma sai sida mark scoring gi 0 20 to 60 70 60 80 100 hain thore 100 jobo mi da yaw de ko 100 kano da highest is faida leire ko aduga handak ti ngasai gi blue color se kari no ha de sida ire mana manipuri ne na english na kaino red color ni maths na kari no yellow color ni natra social science na green color ore koi violet color sina science ore aduga light blue sina kari ore hindi ko makada thais na lan thoi bi haina thari ko sidagi sa lan thoi bi ne scoring to ba magi maths hindi ke ka sing duni adu sina johen bagi natra sina yai thoi gi sina lan chen bi gi ko na irik ki sina isai hen bi ko lak pa irik sen ba sai to ko nam angang sing sina hari ba angang sing sina man scoring to ba mark sing se si ko na sai gi graph ki format ta ko no to ba ya ga ni ya ko no sida mo chart type ta chang si right click to raga hai chart type to se na bar chart ta show to raga na kamai na u ge jing si bar chart ta la ga na left ta gi right lom da point se pi dak ko ya ko ma'am muka right click to ge chart type ta lag si pie chart amu jing view pie chart adi pull up pushing kare ko pura whole adi kono se sigi pull up circle si magi manong kida mai percentage tu ni basi di kono kono jinga isi kada na kyam koi gi percentage kya scoring to gi bai ko eko ai gi daka oi ba ina si naning bu gi matung ina koina chart se use to bai ko sigi start lai pai chart te tu tu se phale na tra la pull ups lai di basi dagi percentage kya mana kya phangi ba ko hadi koina total di show tawning dare aduga chart to ina sumaina show tawning ba khakta ne ba adai di muka mu nasai gi de law na istan ja makan mayam ma yauri ko sidana mu kamai to bi yingsi sidana mu yengasi han bagi se khoi kano gi order mani ngasai gi round amam do ko magi scoring gi matung ina mi kaya no mi masing du gi matung ina circle me amam se mani ko aduga chart type se da khoina area chart haibe lady line chart haibe lady ko bubble lady column and lines simu yeng si ko column and line se pura straight line in thore straight line na taba chart types te laga sigi type se di kamai to okay ko the stock market ki da ko gi candlestick kaine lai ko hai ri candlestick tu gi magi matung ina koi chart se show to han su yai ko ai gi data se gi matung ina candlestick show to han ba ko bubble da show to han ba yai ko ke adai di se line chart se ma'am la lai da ko makhan ma'am ma ko smaina sida sagi amana kyam hingalak ba amana kyam handrak ba gain ko khone jingning ba mong do se okay da to okay yeng si ko sida so to wisini yeng ba nungai te na tra ai gi lai ba work to ai gi lai ri ba data du gi data analysis ko data analysis du gi matung ina aina chart se use to go dam ne ai gi data se graphically represent to han bane ba chart sina ko yani ko ko na computer tam ko da data science hai am chulai ko data science hai ga mayam na yam ka hena lu na khan bi ru no data science hai the data analysis to ni chart type ko area chart se koi show to ba yai natra area chart sida makhan lai ri ko ye adai di mu pai chart sin ngai tare bar chart column chart sida dum la chi ko
column chart sida ngasai gi sida chart mayam mathang mathang tawbse nattaba sigi se chart amamam na okay chart amamam na mi amamam gi kano se scoring se piba ko sisu lai aina aidi mark khara yamna scoring taw mafam da khara wangangani khara watpa mafna khara nemba teko okay sumaina koina chart se kano to bose loina yani ba aidi magi hapto hapsin da magi format chart area insert title gan lady ai kano gi chart ki insert x axis to y axis ta kari ohening ba kolaning ba ko adaidi se delete and kano se lai 3D view di hana whatever mane ko kitang kai slightly change to sa type ta lak pio asida 3D view se hana select to ga lai du ni ko 3D view se ina dum select to me loina si lak to khadi isam sam mani ko si di isam sam me ko so ito ko na chart se ai gi makhan gi data khudi mak ta sin na ba ya gani hai ko adu de koi ai gi data anuba ma siam se ko ai na hoji ki copy to ga siam ko do na ta ba ai sigi sit sida data anuba ma siam se ai gi data se ina siam ning se suppose comment on ta jing jing ko myam blur sat kre blur mi loina maki sat pro kamain toge en khamda khara maki di yaram do male net ki issue la kan su yaw ni ko mayam gi pull up sat po raga na ai gi da oi du ni issue se aduga mi ama khatang gi sat po raga na sai sa gi kano do check to view ko net ki speed to koi anuba kano ma siam si say suppose lamjing maira academy halis ko lamjing maira academy hare bol letter ohen se aduga 15 16 20 letters high se khara tahunge allo pram ai class lori horen pung nipan ta ko to ko okay similarly hari ba sida ko gi je service pi ba natragana academy high ro si dukan me da high si ko kana gi dukan high si ga se sanasam enterprise high si just example ni ko aduga makha sida irage kano si first one the kari seba right side again right se अंदर की था से द कीजी क्या जोन गिबा को जम 2095 kg जोन के लोर से फोन साइज से कर पिगमेंट करे खसा हो लखिएगा फोन साइज उबरी यंग बियो मैम विको अदुगा ते दाल है दाल द 12,000 kg से जो लेखल से 12,000 से यम जमन के 1,200 का है अदे दे कोई कई है भी मैं मैम ले को ग्रोसरी आइटम द कई दा कोई आई दुकान में ले रेखल से हाय रिबे दुकान से अइने हन की थागी जोन की ब पोचई मैम दो को से मस्ताल ऑयल है से को मस्ताल ऑयल से सुदम लीटर से 200 लीटर मुझे जोन गरे लौर से को अदैदी आई कनदा इरगे नमक है से कोई नमक को की तता की कनो से तता सोल से जोन गरे खल से
क्या मुक योन करे खल से केजी 1500 मुक योले खल से को सो नंग साइ की अइना अइगी दुकान दगी सटखिबा कनो मैम से हाइदी सटखरिबा हंदक की थागी सी जोन गी हाइना लेरिबा रेकॉर्ड्स मैम दो अखोइना ग्राफिकली ओने रिप्रेजेंट तब जानी कना सिजिनरगा सात सिजिनरगा ऐको सात सिजिनरगा अइगी हाइदी मयाम दैना शो तौनिंगी से अइगी केजी सीसीसी जोन गी हाइबसे नतबा सात तो इना हंदक की दै सिगी रेंज सिबो सोइना सिबो जोन गी हाइबगी ग्राफिकल ओइना को अदुना प्रिंट तौरगा इन दुकान मांगदा थेट क्या जु फजबा से हेंदुइनि याको से मचा अंका इन सोइन सेमि से सि खक्तंगी खोइना कनो तौबसु यागनि कनो से सेमदोकपको से इन सिदना इ थमके केजी सेम बसिदि इसा इसाना डाटा से खरगा फजब सेम नरसी को इन केजी टाइम थम्मे हाइदि बसि से खोइना सागी कनोदे अप्लाई तौसिंगे हाइदि सि सेलेक्ट तौसिले अदुगा इराइ लाइना सिदा दुम चंगबिरो इंसर्ट चार्ट चंगसी अदुगा इसे सिम लौरागे 3D लौरसु याइ 3D नि हेन फजै नत्रा ना सिलिंडर हाइबमसु लैरि को क्लोन हाइबसु लै को क्लोन से दुम फजै पिरामिड हाइबसु लै so na isi gi bar charge le lower sin natraga cylinder cylinder si ko cylinder sin round oi dune bar charge du na ngasai gi ko ya muka jing halake myam da ko sini ba sida so tawre isi in kg ngak tani loina handaki thagi magi dukan sida zone gi ba kano sing che ko handaki tanga sing thors बोले सिदा ngasai gi माने जोले से ब्लू सिंग से केजी दे जोन gi बंगा तनी करम प्रोडक्ट नो राइस नि दाल नि ऑयल नि नमक नि को समाइना अदो हजि सिदा लेरि से ngasai खो gi राइट क्लिक तौरगा चार्ट टाइप ते लाकपियो को चार्ट टाइप तैना चार्ट टाइप उम लाकतै से सते लाओ चार्ट type so कुछ ये सिस्टम से कहना मिटो तोली खरे है ना चांग थोंगे को मैं chart type खरे का चांग थोला किसी नुमाइने बमुकेना सिस्टम से मशीन दी याद रहे मैम अमु अखनोम चले को अदो इन सा टाइप से खर फजन जिंग हंगे तबनि सिदने लागे साइ खोगी ससुम यरम द्रो ने सिसे के नम तौरे हे डाटा जामंदर के नम सिंग आवरे बस इन सा टाइप ने मैम चेंज तौरम बदो arrange okay oining ba mo ore sinu se chan makhan do ini jeng haning bai ne chan makhan do jeng haning ba sida ba na sida kan to dre ba ko ta ge ina sida chat ki type to sanga kan da sigi se suppose si khala kan da sida makha da pi di ba mayam se 3D se lo ru matam da cylinder lak tu ni ko अदैति कोई क्रोन लागतुइनि पिरामिड लागतुइनि को सिलिंडर लागना कमाइन तौबनो सिलिंडर हाइसिना खोगी मागी कनो से राउंड ओइबनि को दुगा कोन हाइसिना मसिन दुमसे ओरे पिरामिड सिना पिरामिड तो ने खोइ दुम खांगे को सेने फिनिश तौ मतम दा इगी चार्ट से पिरामिड की फॉर्म दा शो तौरमनि को लगिसे अदैति सिगी मयाम से तौरब मतुंग दा खोइना सागी अतोप अमना करिनो
ai cha se sida total jaw gre ko adu gi ne mayam wang gai si adu se nga sa ko na sida export ki ma yaw bu do kadai de no chat export tul da yaw gi bra insert ko grid view se sida select ho le re ko sida lag piro export as image ai gi chart se ni image oni export to ge ga su export as image sida sang bi daga save to ba yarang ni ko dai desktop ta save to si kali hai na just test hai na to se png oni to le ko desktop ta save to ai desktop ta lag se ke ko myam ai desktop sida le re desktop ta la kan da just test sign ho je ne log you do sida le ai de ina myam da hainin se ina sa gi ms excel da gi ina sem ai ba chart se sign to ga export to ro pu ya ga ni ko sida gi lai sing se kari kari no haina ko na mu jeng ge haina ga de se le re ko ek sing bai se lai se blue se na sa gi man score to bu du ni area se english tu ni masina maths ni green ne social science ni purple se science le re light blue sina hindi le re awang ma ja ko le se sina total score do ne ko aduna ko na asai ki total score se ja honing dra ga di aina select to matam da total score do select to loi da yani ko mya don't save in no mu open to la adu marak sida comment kana kai hai bi leibno am tan jing min se ko satre blazer kre ko bocha gi satre johnson amom satre johnson noi gi nanga noi isan ga horen pung 11 adai da nga lak pa ya bre ung ko ai sida tak pi ge phajana bungo sa thok tom satre quality sa hallo sing bane mai okay quality sa hun basis mai sing im ko aduma yeng age du satre se kai no gi internet ja da be web chalo quality se yaad reh badoi tade andu fare ma'am kano se quality se yengage ko kamai sem banoi na ngarang na han so anga ma ga pe jing minam ne khoi re ne diga ko 7 kano da mana kari kano sida 38 tha de yara roi gain torom bane ba ko adu ai du yengaga aduga hayeng dagi amuk khare hena quality better quality da ponna tawna bo hona rake ko adu masi di sala sum loi sila se ko kanu se tawdre aidi mayak seng de bane kaine myam na su nungai tre adu ko video recording da ying video recording da den kham da khar mu khidi singam ga den khale ko net ke speed da magi streaming taw bagi kanu do khar wala su ko thank you everyone asi di swade lo sila sidu ko sat ki se amuk noma amuk halaga tawse adu ngasa ko gi inaw nares na hangi ba kana do adu so ms word ki su taw